Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan ngarepang hidup luwungan teken reram merasayang nanging sayang isubane ianane pademo keluarga lebihan perhatian tekan pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genah asih sing hidam lanjang dadaran jalan-jalan sodan Tomase sing ngidang kau ngajengan lebihan perhatian teken pian aku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguang muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan. Dek, ni meme dek, dia benar sangat sebet anak amula-amune nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak subuh mandong ngosane madan melah nyen kadek Juma ngajak nyamo ni. Dia benar pati megerengan
ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana, melangin ngembuang cucun meme. Jani uling dini meme, mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucun meme. Amon tu genyen meme nadekna. Meme sing dadi nyen makelu-kelu bakal mereraosan ngajak kadek. Muda sing dinune ma urip rageng nyayangan muda disubane mati mada mesesalan pipisne bekelin pas nganyudan kau gena masih sing hidang lanjang dadaran jalan-jalan soda